O kole ke hufanga ngai fatap ku tape ko sana faki ka tamwa e mo menit ko ni ai ke si ma ko fala ni ke fai por kala makati ai krobolona to loi mai mane po aki mo aya o ko kole ke hufanga tu he ngai fatap ko tape ko sono a faket me o pe ka tamwa ke fa ko maunga o ko ni pe o ko loto ke ulak famahino ia te kati pakone ospeko ako kati koni fai pe ai api pakone osko ia te toki hanga o fama opo ai ngai tiki te winning pako kolet ka motolo ka takulupu ke mo toka ngai ai mea kakai pake na o ma piki o ia o ko famalo ata ka motolo i he lava lelei ai ngai ngaue ko tona tau toksi tu mi ai o ko famalo ata te motolo ko to ape o ku fai ngaue o skevelenga kone kropolo mohono togonia ai ngahi mau anga iwi bako resources ke lava ke peit ai tupe kakai bako fa fitai mo famalo ai ko ngako kai ai tia was foto bako lava taha katoa one kau mai ki ai toko lai taha to si bewi na fe kau mai na don't and it's okay with me. Ko ia ko ata famalo ko ni ka te motol pe ko kati ko ni o ku foi tangai me ka valo ai a fuake te grupolo ai tangai ai ko tangai valo ko foi pale talanoa liunga ake valo talanoa ma wa tangai me ka uangea fanoa tangai uangea fanoa o tokoua te grupolo ahoni ma motol kainga o moilo ya Tonga e honge ia he kai ke ta honge ia I hoko ko ni ngai mea kata ko nei toki osi e langa fo o kakai me ngai mea kata mo kataki he moto ko ni te whenga au pito ke vave au pito pe ke unga ke ua toe moto ko hake a pin ku ale moto ko ni fitaliangi tama he mutau tukuangi ki tohi he kanita mai ko alu ke whalangi ke loki fale faiva ko number 1 o faisi he faiva I'm not interested ka ko albo join pa ha wa te pe fo ke tau ka tia na tau tole pa ko ke albo ko apinia ya so ko ya ku ti la halo mo me internet mo me ka to ko auto ton ke ne ke henia ke hanga ilo so I don't know malo mo uipe mo di mi lalo I don't know ka te fenga ke va vetaha ke fa ya foi por kalama ko ni connect will on here but anyway te whenga he wawe taha ke whai por kalama koe ni ko uinga ke uai ke ua te motu hange koe kone motu koe na toki o sika te whenga he wawe taha ke whanga o whai por kalama ke ona te motu koe ki hene motua sai aia ko loki ngaue Amerikani o koe loki ngaue ai tahanima paka loki ngaue tahanima ko ia ko loki fekau'aki toka ngai sane mecho paka loki fekau'au toka ngai keidin maka lok fika tolu toka ngai Veronica fa solo fika fa toka ngai ele seri siahi fika nima toka ngai hota halangaho ko ono ko fika vaka ko fituko Caroline mailangi ko valu toka ngai au hiva ko suli ko ngofulu ko maui ko tataha ko kautaki kulupuia tahawa ko kau fai mateaki tatolu ko kalo tafa ko sane pe mo Veronica pa ko tanima leva ko tapo investors ia ai kau investa ka to na fonu ko ni so ko foi loki ngaue tahanima ai global anyway ki mo ai ko famalo at my t-shirt it's coming all the way from Canada so ko famalo at ke tamakoni na to hima ka tea di lo ko fekau to koni mo mea ka to ko ka seni te la pe ia o ta u falani at fakatau pake mea osi ka to huti so toki kore ka vika ke transfer at ho seniti ke hoko at ngaue ke ma mo ui mo ke to koni pe ke tau ngaue but thank you for the beautiful t-shirt o mai ma os vai huti ko os ma hotola thank you so much bea ko kati aya ko kati ko ni fakapare e ngai loki ka to aia ko fo I pale talanoa aia ko fekau'aki mo fekaua aloveia ki loki ulaki tol mo fa aveia ki ua aia fo kate ua I loki ko ia mo kautang chepta mo watch au pita po ha fika kuini ko mo loki pa mo hanga leva o tala mai
o pamuhanga le hiki o mutokio fai distribution o tala mai ka tiau sai pete to view pe iau. Aia ko rumu raki, rumu ua, mo tolu, ka te tau kati hoko pe. Ka te tau kati hoko pe ke fimo ose ke sai koe na interneti. Aia koe fo I kati he fika uluaki, koe lok fika uluaki gen, aia from 1 to 40, te upiki ai fo I pare ua. Aia te upiki fo I pare ua, ka koe tau puluen, aia fika uluaki fika whanoa sane. Aia ki te tio koloki e taimini, koe hape te upiki, ka koe ia te nyanga mau. Manatui, koe fo I pare taha o ikule e tangai balu. So ko mo tol ko yang mau ko yang mo pare ko ali ko tanga ye ba ka ko pe ko hanga kai ka ko ni so to taimi ai pare ko kui o ke sio ke pulu kui au pita ko pule wa ko lo kisane ai ko Aia ko lok fika uluaki, ko fika ke lok fika uluaki, ko fika uluaki mai fika malu. Number 8. Number 8, ko yung ne mai ai kat fika uluaki sane. Pa ko hoko leva ko fika ono. Ma o e ono mo valu. Ono mo valu he loki ko o koe sane. 8 and 6. Ko nau tolu yok nau ma o koe ai lulu koe I he loki uluaki. Sai tu ke foi pulgiloto. Esto es poco leva kati ke lok fika ua ko lo que no koe ke lini ko lo kieni ke lini ko kui hangi olunga ko ke sio ke mea ko to o ko fai to tono apito sai ko lo ko ke lini Loki ko keilini ko fika ko ne ma loko keilini ma we watolu keilini 23 watolu pe amo fika fa watolu and 4 ko keilini lok fika tolu ko Veronica ia etu ko pulu piloto tolu Veronica ko kui apika hanga lunga ko na ku lai ko ke wala ki ko ke shoki si tolo ko se penni o te to ki la loka fimo aki fika tolo mawe fika tol taha Veronica tol taha mawe tol taha motolo room fika fa room 5 ono fitu te tau ai foi lulu la ke valo ska patate tau ki fasi o sa patau ai leva foi mia ko hono hoko ke osi ai ko tol taha mo tolo ai fika alo ke ini fika fa ini pa como todo gol que ma pare ka mo ke patau pe mo ke kai o ka tau tonga me o ka futuna mo o ka pute tau futuna ka songa tangai la ya pita o puto la val noa ka tau futuna mo mai ko tau ha mo futalo o sie ko awe ko sio ka ta pe ki o luna ko lo kieni o lo fika fa ko lo kia le sieri fisiahi mawe wafitu number 27 pe amo toltolo 33 o sea le sieri ko hoko mai ke nima ko en hilda te toki lalo hilda Hilda ko se tolong Hilda ko se komea Hilda kita ni anda Hilda mau fika tol nima
35. Pea mo tolu, awe ko tolu ko ne Ti Akau. Tolu e loko I kai ka ko tolu e loko hilda. Tolu ko ani ai ko tolu e loko le seri, ko tolu ko ni ko tolu e loko hilda. Ai ko loko hilda ko tolu ni ma mo tolu ko na mauia. Sai ko loko ka no ko loko no vika. Ti, mo pasa mo mea ko ni e. So tampoco vai ter uma meia coisa. Qual é o consigo? Eu vou ter tudo. Que é um hack. Coloco vicar. O mau ya number 8. Malu. Ya aku mau ya 23. Hangin as ala 23. Room 2. Kako 23 ya loko vicar. 8 and 23. Oskoya kalau kita fitu karena kalau kita fitu ko taloane holekia ko eni lo fica fitu lo que fica fitu o mawe eua number 2 peamo tolunima ua and 35 Oskoya ko hoko ndi lok si cavallo ko si ato eni cavallo ma uia whanoa foi whakamui tahai 40 peamo uataha 21 sai ko lulu na bawaki o mau ye fika lokyo sane mau ye fika ba ono mo fika balu ko fika wa ke ri ni mau he wa tolu mo fa ko fika tolu ko velonika ye mau he tol taha mo tolu ko fika fa ko leseria mau he wa fitu mo tolu fika nima ko he otai mau he tol nima mo tolu fika ono ko vika ye mau he balu mo wa tolu ko loki fika fitu mau ye eua mo tol nima Pako loki fika valule mai whanau mo wata. Aia ko utangai mea kai e value e tahaono. Aia ko tangai e te au os aluko e mutol ko toa. O fie ma o ke o mai amo mo foi toko naki mo mai. Aia ko foi toko naki ko tangai talafutuna taha. Tangai kape taha. Oe, tangai talafutuna ua. Tangai kape ua. Tangai ufie ua. Mo tangai manoke ua. Tangai e valu a foi pare ko ni kainga. Mo mai o aveha mo pare. Me Stockton o fe tutak na te au kapau fe mau que tu que aisi aí até minha tata que foi fácil aspecto foi fácil que patau toki fa os leva tau kati foi to foi fica fitu coco osi foi fica fitu foi me agora fitu coco osi con os pegoni tau hoko ta toki ai que é que faz fatão
Ngai ngai kātoa. Ave mai no kauta mai. Waterproof. I get the one that I real one. With the yellow chick. Kotoe pehe'i. Ngaue ke kahoa ke ave aki. Red like the eyes. Cold, fresh on the floor. Tegua ka ake osna te mate interneti. Ho yawe. Koe whikavaru, whikahiva, room 9, room 10, ahon full, room tahataha, room tahaua, room tahtolo,
room tafa mo room tani sai ko room hiva Juliana ko koeni Juliana ko fika ruinya Juliana ko fika Juliana toltaha Piamo toluhiva. You get the secret number. Toltaha mo toluhiva ko Juliana ia. Toltaha mo toluhiva. Ko fika hango fulu. Ko fika hango fulu eni. Hango fulu. Ko kau maui. Mo tolu eni. Ua maui. Tahavalu, fica tahavalu, piamo awe, koko tokoua. Tahavalu mo toluhiva. Tahavalu mo toluhiva ko mauia. Tahavalu mo toluhiva ko hongo fuluia. Toluhiva, ko fica tahataha leva. Fica tahataha ko kau tak cepta. Kau tak cepta. Kau tak cepta. Quick mata. Kau tak cepta tahaono taha ko rum tahain. Tahaono mo waono. Tahaono waono. Tahaono tatawi ke tahaono mo waono rum tahaia. Ko sika ko rum tahawa. Tahawa. Tahawa ko haya sa tahawa ko kau fai mate ko ilu tahawa ko kau mate ko nang tolu leva eni kau olunga ko tulawa supiai ko aveia ki he tika no wafitu mo tahataha wafitu mo tahataha a room tahawa wafitu tahataha wafitu tahataha. Ko fika tahatolu levan ko kalo kolokieni koloki eni kalo ngaue ko kalo ko hongo fulu mo fika wano again wano hongo fulu mo wano ko lo tahatolu ya hongo fulu and 26. Ko fika tahafa sanu mogelonika tahafa sanu mogelonika como wine mawe tolfitu botol nima 37 and 35 ko fika to tahani male ba ko ngau fika tahani male ba eni tahani ma o ma uia fika tahafa pe mo fika tol matangi tama tol e hon tahafa mo tol kone osia alulu a amerikani ako ko fe mau emphasize me akato ko ni ke mau ke mohanga mahino he kakai na opnau te na la base ke video ko ni ko por kala malulu ko no mau fai o wai be me ak fai fa fonu pe ta va fonu pa ko me ak fai to tolu ai ak fai no sila Australia pe mo amerikani ko lulu ko na to osia hawani mapo hawa ko no sanuari ni na o sanuari ko lulu amerikani mea katoa koe ne whai Amerikan, wa sirin katoa koe wahai waheia ke tupe, ke nā tolu koto o totoka mata no totongi e tupe. Sai, koe aho wanima, aia koe mahinani ko nuusila ia. Pea koe ko loa whakaafu ofa mona nuusila. Osi mei fonu e ngahi loki katoa ia tahanima Amerikan, tahanima Australia, a tahanima a nuusila. Pea mo hiv, osi mei fonu katoa hono whakatau a mea koe ni. Aia koe ni, osi koe ni maukate aho ni, ko upload level foi kati ko anusila aya ko kati anusila me fakatonga foi pare uluaki
ke pare hono pare uruaki ke pare I think o kua noa he ilo o lulu foi me ua noa I think o foi pare ua noa o ten but kon ocean ko hanga upload ya tengai ngafi ko fala fiu fala fefeka ko ngatu ko ngai ke fra of apito pa fe o panga en ni manoa no sila o ni manoa pe americani o ni manoa pe australia ka ko pa ke alkato a panga ko ya aya o ku benefit au pito no sila me kati ko fa e americani pe mo kati ko fa ko australia he mau inga panga ya ko ni very strong gange ya I honoli mai o paanga e wafe amerikani o fe unga mo paanga toluafe tolu ngeau no sila o mo sio ke tupu kore wafe ke tolu wafe ko fihaia ko tahafe tolu ngeau ai tupu ata pe ai paanga amerika o aveatu ko kihena pe ko o mai ko mehena kiheni ko pau ke ma o ko foi paanga tolu wafe tolu ngeau no sila ka to lava remitten mai ke paanga wafe amerika sai ko foi kati ko ni fua ke ma o paanga I wafe I lokot ko toape pa ko wafe I lokot ko toape ko paanga fi ha loke tanima paanga tolmano ko ya amerika ni at ko ki nusilana agwa tolmano ko me faaki pe ya ko tu yo me faaki pe ni ma ono mano asilini ko aviat ko hena ko no totongi o tupe e fai katoa ye ofasia sao me katoa pule mo me katoa hoko kakai mea katoa fai ofasa sao kai ke toi kawat mau ihenia kai ke toi kawat ale seri mo solfon kai ke toki mai ka te au ke tala mai tirila ko tupe pa ko foi tupe kai ke ho tala mai tohi me ka te au ko tohi mai pe ko spoka ko fo weti ho tohi ka ofasa sao so don't gossip about ofasa sao ke te au he ilo ofasa sao te ave au fo emaili ka ofasa sao ko fengan ke eliminate fanga mea faka hoko talanoa faka tupukovi ko mea ko Tonga ko fai ko faka tupukovi mutu lau mo mea ka to ko ya so ko nusila na ata o pule ata pe ofasia sao gia mea ka to a lot mehen ki ai ofasia sao ke ne distribute ai foi tupe ai mo foi tupe o faka tatau nenau was fai ko le ka ofa faka tatau ke vivili fe ma vivili he kai ke hau hata mai au fele de pange pa tu mari pe ke vivili mai ko ya neongo o glahi o tupe ka si ta utu masiva e ko ta mo ngaue ya a korporo ke ofa ke masiva so ko ofa te ni fanga ia fai faka tu mo tokoni ko ya ka te mo tol ko nei Australia pe ka matai pe mo ri paanga ai korporo o fai I epeleri ai ima asi ma elula ofa I February kamata le ri paanga ofa fale vani ri paanga I mas pa ko ri paanga ko ya tonu hono me akatoa tonu hono fika tonu hono vahe tonu hono pare tonu hono me akatoa e wika ke te mavahe fo ya fo mata piketi me he algorithm ko fika e taimi ofa ya ko siako mistake me ko na togoko dan neongo ko ta pala sia mo tukoaki au fasi asau tukoaki ale seri ka mau ilo e magtole me ko na ko we know what happened sai ko lulu leva maasi ko Australia ya ko lulu leva ko maasi pa ko faka taketi ke alo ngaue ni manoa imas o provide le seri ngai talamu ta totongi me fakatonga alo ta totongi tonga ke tokon ke ngai family ka to ngai pare o te kainga o wai fai na tus fa poit kare pehen como tu wa te mo sirini ke age ke fat ke totonga ko mo tupe tell them to shut the hell up ta puni na ngutu o ke hagon mo ki paanga ni manoa pe ka ke pare ngafi ko pare ngafi ko fu ngafi ni mafi ke tamane fu ngafi me fute ono ka pe fute fia valo fu ngafi pe ka ke pare ngafi does it worth a talanoa fa politikale go ya it doesn't worth at all uwa kapau he kai te ke pare but o mai hoki tola ni manoa o put together mo ngai arms 1,000 and we able to take a little portion now and then little portion tomorrow and then little portion tomorrow and tomorrow and next month and next year little portion put together o we vilai o pet homo paanga for investment company mamani o more pe totongi and investment ko ha tong Tupe Wall Street tau
Ta fa te ate fangi fatata mahino ko nga ko fangi ko fo ke fai mai fangi tano fo poit kare lidolia ko ka Ti Akau fu an pe ke ta pulia he pa pe kakai ni ko ria ko be ko kape pa ko tempa no not even o ko ti lava ko ayo ke ita no he ke ti lava ko but that's how strong I am mo ko protection ko le am pe ka te ko fu le o la hibe mo fu language ko nga aki no push you away ke ona ke of ma ka te sai tau pehe te fatata tau pehe te fatata ke milionaire ko mamani ko Elon Musk ko ya ne own ai ka ko Tesla pa ko ya ne own rocket di algi mas une fai nga vakai be sama as ge of Olivia and all those kind of thing ko hingo sia na ko Elon Musk sai tau pehe ko Elon Musk pe mo Tesla ko asiuya ke Wall Street ko investment institution fakatokanga Pa'anga i mamani lahi au pito o participate a mamani kato sai fele Walmart wa ne stocka i Wall Street ko JCPenney ko kautaka ko Ford ko kautaka ko Facebook ka well every tokoua ngai company o now for to and now shares i Wall Street pa ko mi areva a koe moa o ko eta Pa'anga ko tau fakasio ta fakasio company ngari e tupu hoko he tau ko nenima ta fatata ke Tesla kapau ko share ko Tesla he Wall Street e taimi ta pehe Pa'anga e hongo fulu ke foi share ta sai la ta pehe ko fasia sao o tama o fasia atile ko tama non ko fe mau ke university Tesla foi share fia a hongo fulu e tamano foi se ta hafe ko ta ia sai mai a leva au ki investment company ko e pe ko hai o fetu taki ki ai ke pai foi se pe ko al hanga ton biau ke ka investment ko a Elon Musk fa tau mai foi se ta hafe Pa'anga ho fulu veri foi se ta ha ko Pa'anga e fia Pa'anga ho fulu pe ha ave Pa'anga ia ki ana to sai no fo mo foi ho fulu ko ha pe ko ke mai na ka ha pe ko even tomorrow it's just overnight o va pe pompong ya ko hiki hakeya ko hiki Pa'anga tahanima a veri ko o foi sia ko ta o ke tupu via na ke fakatau yo fulu pa ko hiki o fia tupu Pa'anga nima nima le va ko ya ringa ake fia ringa ake o se ta ha fe ke tupu ni mase sai ha pe ko ke wike ko mai ta pe to hiki ko wanoa ko hiki wanoa ko ke tupu via tupu Pa'anga ho fulu ringa ko ta fe ke tupu ta mano fai pe tupu ta pe wa kisune wa tu ki sone wo to la ka electricity ka ya na fa na to na ngai ka electricity pato e veri o Tesla me wa no ke fia senite ni manoa ko senite ni manoa ko ya na ke fakatau via na ke fakatau e Pa'anga ngo fulu ko ne to ko ki la ko senite ni manoa o ke more ake Pa'anga via o ke more ake Pa'anga hiva senite ni manoa liunga ake foi se ta fe o ke more ake fia Pa'anga via o kai o ke more ake Pa'anga hiva fe ni mangia o kuke pehe e hao Wall Street o whakafoke a te kate koe? Hell no. There's no other investment in my money. O kuna whainga tufa koe nko whai koe tupe. He koe whao e au. He koe new idea ke kehe. Investment in my money when it's collapsed, it's lost. O kuke mo wa taha ia. It's go. Pako mea ko katai ko mo e ko mo whangi launga ko whai. Lau maari o koe because you only know a little bit he investment. Pako no hinga na ku ko le ko live stream ko ai so no ha ko fe ma ke tala talk about investment because I went to school ke investment o ko ya ta hai tonga na alwa ko investment but we should learn to know investment he ku ha resources a fonua ka pa le we ha resources a fonua ka ko employ ki tau we get our money together and put it together and invest it and play with it gamble with it ke ma tu populai Kako time go more o pay back? No. And my ideas is to what? Pay back. I still in investment. I talk to haka about more. Pero pag tupu ko panganima, pag tupu ko pangangoful on a cover original investment. Then there's balance up. Heke fa tonga ka te ko investment. Pag pa na ke humay pe hake ko tupe. Ko humay pe ko ahoni mo fa collapse. Teke ke vahe. Kone collapse pe ko yako ha. More. Osi. E to tongi me kapau ko Wall Street no. Ka ko tupe wa. Une pay ya back.
pehe'i upe ka whaafe. O na ke whakaukau mai ke hau na ke roll over to ta mano kilu. He ko osilo ka roll over. I know ka roll over mo tu. Ni ka kia ta haite ne lava whakatawa fo tupe tau noa. Pe whanoa, pe nima noa, pe wanoa, pe tanima. He ko uhinga alang angai hano ilo hala. Ko alang ho koa whahe no sio fe polkalama. O sio ke tupe whaua tolu ono ua fia. On tamai, hell no. Na I walk in hata mo hata kilo. Wha mano pe nima mano pe fia whata tupe no. Kako ya? Hawa wa fe tata naki pe ko sio ate ngai ngutu mafu me Australia o tala ko na hanga solfoni na tupe solfoni o to no fa no a fakatawa te ngai me kakai e ke ta tu mari e pe Tonga ka ta naki ta fanki vi si o ha o tala va fai ake ngaue ko gulai ko uhinga ya ko fa matala te ka te motor ke mo mai no a uhinga ko ma fai lulu kono fai ko ne lu ta fai to fa heta ai o fai americani januari e te fai americani e peleri e te fai americani siulai e te fai americani december e o katopa hopefully ko o se fa ko e ma konga lahi au pito tupe hono totong the same thing ka ofasi asau o february march april may sune siulai agosti september o katopa november pa ko le seri leva october moia so como tolu katoa ko o mo fakaanga mai geni tau tu ki tafagi pa pa ki ngai long ngaue alu ki tu ka pa ki ke fe o mai ha me ke tokoni ke tokone mo ko ha ho po mai ho ki tola ni manoa pe uia ta pongpongi se ini ha o ko ni ma o fafe ato fafe o ku ke pehe ne ngo no totongi ate ha o fafe ka ke manatu ne o spalpale ma o fafe ko no fai ko struggle mo ngaue ko ke totongi o fafe ne fai kakai ke ne ke fai ko ha ngoi how do you feel about yourself ho me mai ke ate me ko ya ka nge ko lau ko fenga ko ni ke mahino at ka tek motol a me ko no fai ko lulu awa ni ma ko nove o mahina ni ko no sila tata pe ya pa ku kawa Australia kian o kawa no American kian hono aviat te ke tokoni ko no pay off ai atupe pa pa ke fi kau mai ha o kau mai hange ko lulu ko ne me kai ko ni ko tanga ye wang ya fi tonga wano alu ko ni ani ko pare ye talanoa wang ya fa no alu ahon on we spend hange ko lau if you want to make money you need to spend money pag mau fe make money ko meg mau spend money to buy ngai kuts kata ko lulu ko ne to ke it's more $10,000 we have to spend it ke mau ya ke mai silini ko ya ke tokoni ka motor ke pe tupe ka o te motor ka shit o te mutano pehe I had my husband open the door but we died pe o te mutano pehe ko ya ko fa malo au pito ka te motor o mo kau mai ke por kalama ko ni pa ko ni o se lulu mo fetu taki nga takta ko mo takta kulupu ko hai na wini ai ko mo tangai valu ke pick up me Stockton mo wang e pa paule ba ka ke lava piki tama ka tia lila tuktuk at ma foi to na ki hena ko ke lava o ayo piki ko ya ko fa malo at te motor no kato o mo me amai kita por kalama kati ahoni amo me goodbye everyone. I love each and every one of you guys. Okay? Tau toksio i por kalama hoko mai. Pa ko ke feinga pe ke lava ko tu yang mana ili fia ka live stream ya ono ai ko ke mau video e kape kakai ya. Bukai ke ili fia ka pai al pe ka ke lava then I'll have to do it for por kalama special hatoka investment in Tonga in November in January take ai. Ako ofat. Bye bye everyone.